Hey guys, làm sugjo onor ngani channel lo nganor bahai tong kha nor joto kaham nang hanai mo kaham no tabung kan ke sanje jorang khang bazar thana ke bazar thana sang nor ba kaise product share khanya nayo abong khan new ni product ikon idea product only 10 minutes by no chini bukhana no onek nai thok ta smooth nami kibo kan ke chung hair spa khana ba beauty parlor ro ma thong ko ba tam tam ma khayo rang rok ma sabayo ke chung rang ki sabai o product no na harai tei 10 minutes by no chini bukhana no sanai thogri manu kan ke busuk klaishani ko yada ikon idea guys DIY advanced hair spa kit ngan rong dugun cheman thangana te oro jaga chung 4 step rizak tongo oro je rizak tongma haino ang tabuk pila step follow khainai abong kha hair scalp obo hangke ko finish namjago tai belai kheno kaham obo no full by chung 3 minutes tonai ang thangnai rok obo nong ang nude ni product use khai phunung mani ang belai kheno chajago tai hamjago on nude ni product sachung ang je hair scalp full mani abo bukhana shui pai kha ang ka tabo ang second step bo full nai shampoo ke jeta sung normally shampoo use khayam tai kheno use khayei 3 minutes tonai obo no bokrok sunai ngate kaisa kok ang ta asak an bukhanai rok no khengi tonya kan ran bukhanai nu gena ke kabang mo borong wan jago ang bukhanai khengi phunu kang gange an bukhanai asta kolong ma hanai gang nong tabuk phungnai jo ang asuk bukhanai khenge ban ran nu gena an bukhanai buzar ti lok tabuk ang sok pakia third step bo saching ang shampoo khaibai an bukhanai no bakaham ka sui pai kya ang ka tabuk ang phulai hair spa conditioner obo belai kheno kaham nai di dun rok phulai pai an result nuk manai gana di guys ko norok no ang asuk an bukhanai rok phunuk jagya ang ke bukhanai bo belai kheno kaham ngai tongo tabuk ang pai thago use khaine jeta first step bo jak tongmani ko hair serum ang obo no kaham ke yak by apply khain bukhanai phulnai ga plus ang to bukhanai ani jon ta belai kheno khaja go kan ke bukhanai rok kisapan jon ta nya tai chini je khapui rok tongmani bebak no hamo product no chung use khagyang kan ke tai bo chung manai product go chini kabang ma mane tabuk bukhanai ko go bukhanai no romo bukhanai cho hai da ba ngonai di kan bukhanai bisuk ka kaham tai smooth ngi tong je frun shimi ang product no use khayang belai kheno an bukhanai no kaham jago tai belai kheno chup sa jago kan ke tho ang nong no tai kaham ke sukru bi sakhinar nai hain bagin rok pai thak jora tini nan video no nai tong di chung oino shampoo use khayo kan ke oino rong kan ke tam chanai mane hair dry hengi tam jana hengi dongom kan ke pra silky ngi pra kahama gano rok no tang video ni bising te phunu bi tong phana no rok no nugui ma khana an bukhanai buzar ti mili kaham tai kolok tai kuchung tai sol sol ngi tong chung no ga ju gui rang khibi dong ma sai opera no na khangai ke chung belai khino chawo tai no rok opera no na haman pore wana na nanya tangi wana na nanya male oro step 1 step 2 rizak tongo tai chung o shampoo rang no phulbai pai chini bukhanai bising minute tongnai oro rizak bo tongo hingata kaisa kok chung kabang ma online ji product na thanga ke wana o tangi wana male kaham da sokpaina haime da sokpaina hingka ang sinong no biskango phuli phunuk jak ngke no kuno wana nangya ngke ang hailangka product no phunu ge nong no kaham hanai hingka haime saw kaham ni kaham saw hingka nong no tang thangnai kabang ma nude ni product use khai phunu ka hingka rok ekdom trusted product ke belai kheno kaham ani bukhanai bo onek jon tarok tongman tam tongmani busuk problem tongmani jekini kini thangnang ga sakang bukhanai jon ta sakang radi gichin hai bukhanai kusab rogo belai kheno amda hai product kaham nangmani ang monai tugui tongmani ke mangkha ang nude no haini bagang nude ni product no belai khen chajago hamjago ngen rok bo try khane mano norok wan chugui tongkhana product no chung bahke manai hinke chung manai product no Flipkart Amazon Meesho hape norok wana nangyani description box o link rijak tongo hinke guys norok nugui mangkhana ni paithak ni result norok on nude ni product no use khaidi norok saimanai gang to nong no log logino fuloi funugui funuka hangke tabuk tang bukhanai sujak ten bukhanai bising nai thugui tongkha hangkang bazar thangnai norok haikena no paithak jora login nai tongdi tai amo use khanya tapuk di ani description bini full details jak tongo tai ani comment bo pin khaijak tongo to tabuk bisi ko kabang saikre bazar ni bagi Ongkhor lachinai gra khata bazar ei biskango tai se biskango himdi tai biskango na tai kisa biskango tabuk puila no basin dogan habaigra kha hingke asugui Chana ni himase asuka borok ma jaga krei hingke ang ta srap tong thana hingke tabuk basin dogan kisa manai nemani mane paina phaiban ta hingke basibe kisa kok salai pheno bar sai tongmani khano roklan blog ha wen thasnai rote lukte khano maram hage waini jaga nai chana thangka angka jaga kare hingke ba tak mani paino ko thangsina se tabung no ko sok paikya angke kong wati me paikya angka khundro paikya to bazar no gebalo suka tini paite hekya abani yagolo paikya ko kakamo komse 50 rupees ni mano mo green chutney tam ni jane ka pudina rong da siro phon ba 100 ni oro gangke logio mano ko pole bu kainir hojobla ha chili chutney chicken momos saga dabo ang emne ke tini bazar hape janan thang samse bazar aske borok ang tin bangla khon toman borok tang ke tin mata khima din ja karo asogu ja Malia pura thangana hamna mese borok bangga tasha bazar bere de hasan thang mese borok bangga ba paje kata mala hinju kambo
Hoa nàng được thuộc rồi. Giờ mong càng cái ile restaurant hàng cái Wuhan hàng rắc hàng cái Hustle restaurant. Soup. Chili chutney. 아, 저거 덕서 갖고 꼭 살려양 뭐. Chicken pickle के साथ ट्राई करने लगना भाई. I'm not pickles नहीं बिजन थोड़ा मका bamboo shoot pickle chicken pickle 덕서 को बता. 거기서 직원 가서 나서 가봐. 딱 기차 공무원 전 얘기나. 보고. 한 수업 너무나 스타일. Last.